Dobrodošli na Studentski HR TV, podcast u kojem razgovaramo o svemu što zanima studente i mlade. Danas nastavljamo s našim serijalom o financijskoj pismenosti, ali pripremili smo nešto skroz drugačije. Danas ćemo razgovarati o svemu što je potrebno za sigurnu financijsku budućnost mladih, ali iz aspekta obrazovanja, kreativnosti, inovativnosti, donošenja odluka, upravljanja rizicima i još mnogo toga. S nama je danas izvanredni profesor i doktor znanosti Robert Kopal. Njegova karijera je impresivna, a ja bih samo istaknula kako je on dekan na Visokom učilištu Efectus, prodekan za R&D te voditelj diplomskih studija digitalni marketing i podatkovni smjer na Visokom učilištu Algebra. Osim toga, prodekan je za nastavu na Visokoj poslovnoj školi Libertas, kao i predavač i gost na brojnim učilištima u Republici Hrvatskoj. Vi većinu svog profesionalnog vremena ste u kontaktu sa studentima raznih usmjerenja, ideja, želja, generacija i vjerujem da ste kroz godine imali priliku i njih promatrati kako se oni mijenjaju. Pa što biste ovako zaključili da su nekako možda najvažnije promjene među generacijama koje su se dogodile ako uzmemo u obzir proteklih nekoliko godina i danas? To je jako triki pitanje. Da? Baš triki pitanje. Ima velikih promjena. Ima? Ima promjena, neke su pozitivne, neke su malo manje pozitivne. Ajmo prvo ove pozitivne. Ove pozitivne bih rekao da su današnje generacije sklonije challengiranju i meni je to jako drago. Mislim da bi svakom ko smatra da je biti profesor poziv, meni je to poziv, bez obzira na ostala zanimanja. To mi je jako drago kad zapravo postavljaju pitanja, kad challengeaju i kad zapravo ono što predaješ moraš na neki način obraniti. To je onda dvosmjerna komunikacija i to je jako dobro. I danas ima dosta dvosmjerne komunikacije, možda puno više nego prije. Naravno, to isto tako ima veze sa stilom predavanja svakog profesora. Ono što je još onako pozitivna neka promjena je skloni su praktičnim primjenama, jako ih to zanima. Puno više žele vidjeti, osjetiti, doslovce dotaknuti praktičnu primjenu teoretskih znanja ili praktičnih znanja koja već predaješ. Tako da su puno prijemčiviji na kejsove, na prave analize slučajeva, dakle, u tom smislu bih rekao da su plus strane. Minus strane su, čini mi se, da je Bolonja uz puno pozitivnih stvari donijela i neke izazove. Jedan od tih izazova se odnosi na to kad usporedim neko gradivo od prije, 10, 15, 20 godina i gradivo sada, nekako mi se čini da, ne naravno svi studenti, ali da postoji onako jedan segment studenata koji bi htio da je to gradivo što manje, da sve preko 20 stranica je problem, da ako nije to gradivo u obliku prezentacije, onda opet je problem. Vrlo često, iako naravno dajem PDF-ove koji su prezentacije, upozorim sve studente i intimno nisam sklon davanju prezentacija samo zato što mi se čini da im činim medvjeđu uslugu jer onda oni uče iz prezentacije, ne uče iz knjiga. Kako za sve svoje predmete imam i odgovarajuće knjige, onda zapravo ne kužim gdje je problem. Ja ti dam knjigu, kažem ti što je bitno, predajem kroz kejsove i onda zapravo ako ti dam prezentaciju u kojoj je to sve sumirano na 50 slajdova, a zapravo ima 300 stranica teksta, možda ti čini medvjeđu uslugu. Tako da znam i za neka istraživanja koja su provedena u Hrvatskoj, gdje kad su pitali maturante kako biru faks, a to opet ima veze s budućim studentima, nažalost, dosta velik broj je odgovorio da biraju faks prema tome koji je lakši faks. I to su ovi neki izazovi koje primjećujem i koje me na neki način čine tužnim. A s druge strane, ako je to tako, ako to prihvatimo, mislim da je zadaća svakog nastavnika, profesora od osnovne škole, srednje škole, faksa, da na pravi način motivira studente. I to je ta vrsta poziva koja te konstantno tjera da na neki način budeš i dijete, a s druge strane i otac, a s treće strane da zapravo budeš prijatelj. Da. A te promjene koje se događaju u mladima i među mladima naravno imaju veze sa društvom. Sad, kretanja u društvu su puno
užurbanija, puno drugačija nego što su bila prije, a mislite li da zapravo neki pritisak okoline da se brzo uspije, da se brzo isprofilira, da se bude nešto, ima veze sa tim načinom na koji mladi danas razmišljaju? Vrlo često ih pitam kad ste zadnji put pročitali knjigu. Znači, ako je zapravo velika većina informacija Google informacije ili još gore, ja ih zovem bubble informacija, a to znači da se hraniš informacijama s Facebooka gdje si okružen istomišljenicima ili ljudima koji podupiru tvoja stajališta, onda tek imamo problem jer ti zapravo uđeš u jedan self-reinforcing sustav, ajmo tako reći, koji sam sebe hrani i ti zapravo misliš da je svijet takav, on nažalost nije takav, on je bitno drugačiji i to onda ne dovodi do dobrih rezultata. Pritisak okoline u tom smislu je važan. Nažalost, on još počinje u osnovnoj školi. Ja sam nekad bio profesor u srednjoj školi. Tako da i poprilično sam involviran i pratim što se događa na svim razinama školstva. U osnovnoj školi već to počinje sa odabirom tenisica, zašto ja nemam tenisice, zašto ja nemam deskver jaknu, zašto nemam ovakav sat, kad on ima i tako dalje. To su neke stvari koje, nažalost, kao društvo mislim da bi svi trebali poraditi na tome, a s druge strane, kad dođe do faksa, nisu svi za biti poduzetnik. Neki prepoznaju sebe u korporacijama, i to je sasvim legitimno, naravno. Neki imaju poduzetnički duh, a neki bi htjeli u državnu upravu. Dakle, ima svega. Ono što je bitno, opet, da svi imamo kao profesori individualizirani pristup i da možemo odgovarati na pitanja s obzirom na stremljenja onoga koji postavlja pitanja. Znači, imamo studenata koje fakat full zanima biti poduzetnik i oni nalaze ispunjenje svoje i to je hvale vrijedno da imaju takva stremljenja i onda zapravo i case-ovi trebaju biti takvi. Odgovor sa nastavničke strane bi bio da za svaku temu koju predajete imate toliki dijapazon case-ova koji može pokriti sve njihove interese. A ne da imate jedan case, pa on ako sebe ne nađe u tome zapravo ne shvaća ni temu. Da, jasno. Tako da evo, to bi bio neki odgovor. Da, mislim, to je dosta zanimljivo i svi mladi se nekako pronalaze svoj način za borbu s tim pritiskom. Kasnije ćemo se dotaknuti malo više tog donošenja odluka po pitanju životnih usmjerenja, profesionalnih, privatnih i slično. Ono što sam zapravo pronašla dok sam istraživala vaš rad je koncept samousmjerenog učenja. Mislim da je on izuzetno važan u ovom vremenu i nekako novim zanimanjima koja nastaju iz dana u dan u sektorima koji su sad jako integrirani i jako hibridni. Što takvo učenje zapravo donosi dobroga, a koji su izazovi s druge strane? Sad, da bi došli do te faze učenja, taj neki koncept koji javno zagovaram ima nekih 10 točaka i 10 faza. I ako imamo toliko vremena, ja bi ukratko ispričao koji su neki moji pogledi kao nastavnika, profesora dugogodišnjeg, a istovremeno bio sam i u realnom sektoru i zapravo imam iskustvo u triple helixu, znači što bi rekli državna služba, realni sektor i akademska institucija. Znači, točka broj 1 bi bila osloboditi učenika pritiska okoline. A kad kažem pritiska okoline, to znači da vrlo često zna izgovoriti rečenicu dozvoljeno je smijanje, nije dozvoljeno ismijavanje. Dao Bog da se što više smijali u razredu, u učionici, što više. I kad ima tog smijeha, to je smijeh koji oslobađa i onda zapravo su i kreativni, nije ih strah postaviti pitanja. Da bi se nekom smijao, to neću dozvoliti nikad. To je dakle ismijavanje i to je apsolutno zabranjeno. Znači, točka broj 1, omogućiti im takav habitat, takvu sredinu gdje se oni osjećaju slobodno, opušteno, a da se ipak znaju granice. Ima jedan pokus koji smo napravili kad smo u Lisinskom držali edukaciju za nastavnike osnovnih i srednjih škola, koji je napravio jedan genijalac iz Stanforda prvi puta, pa smo ga mi probali primijeniti u Hrvatskoj, ispao je fenomenalno, a to je dali smo ljudima 30 sekundi da nacrtaju osobu kraj sebe. I to je bilo jako efektno, jako lijepo. Ljudi prvo nisu znali ono što napravili, oni su počeli crtati, ali velika veličina ljudi kad je crtala se počela ispričavati. I to je taj pritisak okoline kojim smo htjeli osvijestiti nastavnike da to ne smije dopustiti djeci. Jer dijete od 5 godina ili 6-7 godina kad nacrta nekoga, on će sad ponosan dati jer nije bio ismijavan do tada.
Nažalost, kad krene taj peer-to-peer pressure, u nekim godinama mi počinjemo kalkulirati, zatvarati se, ne dižemo ruke, ne kažemo svoju ideju jer ti neko kaže kako si glup ili koja je to kretenska ideja. Zapravo, taj pritisak ne bi smio biti dopušten u razvoju. Točka broj 2 bi trebalo omogućiti mudrost mase. Mudrost mase znači da wisdom of the crowd je puno bolji od group thinkinga. Znači, ako svi razmišljamo na isti način, onda nema dodatnog vrijednosti, nema ideje. Dokazano je znanstveno da je raznovrsnost bolja od iznimnosti. Kad imate mudrost masa, u razredu, u učionici, dobite takve vrhunske ideje da one nadmašuju bilo koju ideju najboljeg pojedinca te skupine. Zato se propitkuje brainstorming u korporacijama. Ajmo se mi sad naći, pa ćemo razmišljati i vjerojatno ćemo svi domisliti vrlo slično ili 3 ideje u jednom smjeru ćemo razrađivati. Umjesto da svako kod nas bude kući tjedan dana pa dođe sa 20 ideja različitih pa onda ih testiramo zapravo. Da, kad ste već spomenuli brainstorming, evo da ne mogu odoliti da se toga ne dotaknem. Naime, ja bi, ovo sad, ajmo metaforički ovo što ću sad reći, ja bi to zakonom zabranio. Da, meni je to užasno. Naime, brainstorming je disciplina kojem neko nametne svoje mišljenje. Da. Bilo neugodna osoba, bilo šef, bilo neko ko je nametljiv, bilo neko onaj drain sucker koji ti životnu energiju uzima na sastanku i poželiš se baciti s 4. kata jer ti toliko uzeo životne energije da više... Znači, on ima more problema na svako tvoje rješenje. Da. Ali nema kontra rješenja. Nema. Sad, da bi se izbjegli sve manjkavosti brainstorminga, izmišljeni su puno naprednije vrste brainstorminga koje smo mi u knjizi Kreativnost 4.0 i napisali. A to je strukturirani brainstorming, gallery efekt, brainwriting, dakle postoji puno pametnije tehnike koje upravo te, ili Delphi recimo, koje upravo te manjkavosti brainstorminga rješavaju i to bi po meni trebalo uvesti i u nastavni proces. Ne? Boostati kreativnost u školi i na faksu. George Land je napravio, to je najpoznatije istraživanje na svijetu, jedno istraživanje koje je trajalo longitudinalno, trajalo je puno godina, kojim je mjerio divergentno razmišljanje koje je podloga kreativnosti kod klinaca od 3 do 5 godina, pa ih je pratio do završetka srednje škole, a kasnije to je izmjerio na kontrolnoj skupini na faksu. 98% klinaca između 3 do 5 godina imaju rang genija. Genija, genius level. In divergent thinking. Da. Ti isti klinci kad uđu u osnovnu školu 32%. U srednjoj školi 10%. Kontrolna skupina nakon faksa 2%. Da. Kad završe faks i zaposle se, nije uvijek tako, ali nažalost prečesto nastupa priča o 5 majmuna. Jel se znate tu priču? Ne. Dobro, onda možda nije loše za publiku, ja vjerujem da dosta njih zna, ali nek zapamte priču o 5 majmuna. Stavite 5 majmuna u kavez. I tu su sad ljestve i banana. I sad tih 5 majmuna kad gleda ljeste banana, krenu po ljestvama, ide po bananu i kako krene prvi majmun po bananu, polijete ih sa hladnom vodom. Kad ste ih polili s hladnom vodom, oni još jedanput probaju, još jedanput polijete s hladnom vodom i sad su oni upravo naučili da nije dobro ići po bananu jer će svi dobiti hladnu vodu. Da, jasno. Sad zatvorite hladnu vodu. Zamijenite jednog majmuna koji zna za tu hladnu vodu sa novim majmunom koji ne zna za hladnu vodu. Taj novi majmun gleda ljeste banana i gleda njih zašto ne idu po bananu. I on krene po bananu. A sad ovo 4 koji misle da će dobiti hladnom vodom po glavi stanovnika ga krenu tamburati. Da si ti normalan, šta ćeš sad ići po to? I on naprosto kad dobije batina prestane ići po bananu, ne zna zašto je li ne ide po bananu. I sad zamijenite tako sve majmune, svaki dobiva batine. Ovi koji ne znaju zašto, ovi novi majmuni posebno žarko sudjeluju u batinama jer ne znaju zašto, ali valjda to tako treba. I kad se svi majmuni izmijene, pitanje glasi zašto se to radi, zato što koliko majmuni znaju to se uvijek tako radilo i više niko ne propituje. Problem je što vrlo često sam na radionicama, koje zaista držim jako puno radionica, čuo od mladih ljudi da sve što su naučili apsolutno žele primijeniti, ali u trenutku kad se vrate u sredinu da im vrlo često, ne uvijek, ali nažalost prečesto nije omogućeno da to promijene. Da. Jer što se kaže, jeli veži konja di ti kaže maka konj. To je jedan dio priče. Oko kreativnosti istraživanja su pokazala da 25% odraslih zaposlenih smatra da ispunjavaju svoj kapacitet kreativnosti,
75% njih kaže da zbog operativnih zadataka uopće ne mogu biti kreativni. Oko 80% kaže da bi im je žao da nisu bili izloženi kreativnom mišljenju za vrijeme studija i tako dalje. Mi smo zato i pokrenuli studij analitički menadžment gdje se uče predmeti kreativno mišljenje, kritičko mišljenje, gdje neko misli da se kreativnost ne može naučiti. Kreativnost se može naučiti. Naravno da neko može biti znači može biti talentiraniji, ajmo to tako reći, ali opet možete napraviti vrhunski rezultat. Znači, to je točka oko kreativnosti. Kritičko mišljenje, ne ulazeći, znači jako veliku ogradu ću sad reći, ne ulazeći u politički kontekst, ajmo to maknuti sa strane. Postoji globalni indeks konkurentnosti. I na tom globalnom indeksu konkurentnosti, recimo uzmite 2019. godinu, koja je od 2020-2019, od 141 države, vještina critical thinking in teaching, Hrvatska je 138. Godinu dana prije toga smo bili od 140 država 136. Ako je to, a to ide pod pilarom human capital, pod tim pilarom, onda se postavlja pitanje zašto mi uopće raspravljamo da li kritičko mišljenje. A kritičko mišljenje mora biti obavezan predmet. On nije alternativa. On je must have. Znači, kritičko mišljenje, postoji veliki nerazumijevanje što je to kritičko mišljenje uopće. Neki ljudi misle da je kritičko mišljenje kritiziranje. Drugi misle da je kritičko mišljenje da kritički propituješ stvari. Ne, to nije kritičko mišljenje. Kritičko mišljenje je umijeće i proces evaluacije samog mišljenja, analiziranja sa ciljem njegovog unapređenja i poboljšanja. I postoje metode, tipa Paul Elder metoda je najpoznatija, jedna od najpoznatijih metoda. To je zapravo čitavo umijeće, da ne kažem znanost, a ne kako ja sad kritički nešto promatram. Da. Dakle, ja sam zagovornik kritičkog mišljenja kao obaveznog predmeta. Idem na ovo samo smjereno učenje i priču koju je započeo jedan jako zanimljiv čovjek koji se zove Sugata Mitra, koji je napravio jedan pokus i tada je epsko razdoblje počelo u Indiji, gdje je u zid stavio sa rešetkama računala. Ali u onom dijelu grada, slemovi, gdje zapravo ljudi nemaju, klinci nemaju za jest. Ne da nisu nikad vidjeli računalo, ne znaju šta je internet, ne znaju ništa. I on je tamo stavio računala zacementirana, ali tako da se kroz rešetke može doći do računala i tipkati. I snima šta se događa. Znači, klinci su apsolutno sami, bez ičije pomoći, naučili brauzat, naučili ići na internet. I ne samo to, nego ima jedna lijepa fotka gdje klinac od 12 godina pokazuje sestri od 6 ili 8 godina kako da ona nauči brauzat. I sad je napravio puno takvih eksperimenata dokazujući da zapravo u djeci postoji potencijal samoučenja. Samo ih treba pustiti, samo ih treba osloboditi. Zapravo uloga nastavnika bi trebala biti da bude mentor, da ih samo usmjerava. U jednom izvrsnom dokumentarcu koji svi koji gledaju ovo, pogledajte taj dokumentarac, zove se Alfabet. Ima ih jako puno, ali taj svakako preporučam. Spominju se i Google unfriendly questions, gdje zapravo nastavnik postavi pitanje, recimo ima jedna scena gdje su klinci dobili test koji kaže, ima jedno pitanje, kad je počela povijest? I sad oni su prvo krenuli googlati. I sad ne možeš naći odgovor. Kako nisu mogli naći odgovor, onda su sjeli na pod, onda su počeli razgovarati i tako su zanimljive i lijepe uvide počeli davati i zapravo oslobađati pravu kreativnost iz sebe, a nastavnik sa strane bio kao mentor koji ih je podržavao, koji im je postavljao pitanja, koji ih je ohrabrivao i zapravo usmjeravao. U tom smislu mislim da bi svi nastavnici imaju prostora za rast, naravno počev sa mnom. Renesansno obrazovanje znači da duboko vjerujem u to. Prvo, ne znam da li znate da Japan nema testova do 4. razreda. Ne. Znači, do tog 4. razreda oni uče pravednost, moral, kaligrafiju, haiku i moralne vrijednosti. Na tragu toga je Beneze, jedan jako zanimljiv lik, profesor iz Amerike. Sad slušajte priču koja se dogodila na razmeđi 1920. godina na 1930. Pazite kad je to bilo. On je skužio, kaže, to su njegove riječi, da su klinci sa aritmetikom kloroformirani. Kao da im date klorofon.
Kaže, za te klince nije još aritmetika. I dobije dozvolu i proveo je taj eksperiment u djelo da se aritmetika počne učiti u 6. razredu osnovne škole. Sad, prvih 5 godina, do 6. razreda osnovne škole, su klinci ti, nisu učili aritmetiku kao aritmetička operacija, ali su učili brojevni sustav, probleme rješavati, to da, ali ne aritmetiku. I na početku u 6. razredu kad su testirani sa kontrolnom skupinom, pokazalo se da u problemskim zadacima su ti klinci nadmoćni bilo kojim najboljim klincima te generacije, ali u standardiziranim testovima ne. Da. Na kraju 6. razreda, kad su ovi 1 godinu učili aritmetiku, su u obe discipline bili bolji od ostalih. To su samo dobili alate koji su standardni. Na visoko obrazovanje takav jedan pristup bi, to su sve neki prijedlozi koji toplo se nadam da će nekad biti implementirani, da studenti koji su izabrali STEM studije bi kao izborne predmete morali izabirati društvene i humanističke predmete. A studenti koji uče društvene i humanističke studije moraju izabirati STEM predmete. Na taj način bismo dobili širinu koja za današnje probleme i probleme budućnosti, jer su problemi sve kompleksniji, vi trebate imati i biti dobri u onome što jeste dobri, ali zapravo imati neku širinu da biste mogli rješavati probleme. Dakle, to bi bio taj neki pristup. Ispiti. Kad sam prvi put bio dekan, onda sam se jako trudio ukinuti usmene ispite. Zašto? Zato što postoje predmeti koji zbilja trebaju usmeni ispit, tipa strani jezik. Dobro. Ali postoje predmeti gdje ne trebate usmeni ispit, nego zapravo 2 puta pitate jednu te istu stvar. Tu se slažem. I što rade profesori, ne svi, ali nažalost, ti zapravo ista pitanja koja si dao na pismenom, ga pitaš na usmenom. Ali zašto? Kad se zna da mi svi kao ljudi, naravno i ja, potpadamo pod halo efekt, pod to kako neko izgleda, kako neko govori, utječe njegov neverbalna ekspresija, puno toga utječe na tebe što veze nema s njegovim znanjem. S druge strane, ako je ispit pismeni koncipiran ispravno, a to znači anonimiziran, dovoljno vremena i tako dalje, zašto 2 puta pitamo studenta? Zašto unosimo dodatnu pogrešku ljudsku u percepciji tog studenta, umjesto da uzmemo njegove znanje koje je napisano i ocijenimo ga? I korak dalje, veliki sam zagovornik ukidanja ispita. Zanimljivo. Zato što mislim da, ne testiranja znanja. Dobro, jasno. Ja sam za testiranje znanja. Samo nisam za ispite u ovoj formi. Testiranje znanja znači da bi nastavnik na početku godine mogao podijeliti kejsove koji se onda projektno prate cijeli semestar. I ti zapravo osvajaš bodove i sa svakim gradivom koje usvajaš ga aplikativno primjenjuješ. Ja ti dajem bodove i ti na kraju imaš znanje koje si usvajao primjenjujući to što si naučio kroz recimo 3-4 mjeseca. Da. I to znanje će puno dulje ostati u studentu. Nije znanje kampanjskog učenja ili znanje ajmo sad na brzinu naučiti proći pa ću zaboraviti sutradan što sam naučio. Dakle, još jedanput ponavljam, apsolutno sam za testiranje znanja, samo u drugačijoj formi u odnosu na ovo kako se sad provodi. Zanimljivo mi je ovo. Potpuno sad odlazim sa nekakvog smjera pitanja, ali vratit ćemo se na ovo gdje ste stali. Kao studentu, bivšem studentu, ali vrhunskom studentu, koncept ukidanja ispita u ovoj formi apsolutno privlačan, samo što imam osjećaj da studenti, makar mislim da bi trebali, profesore smatrati kao uzore, pozitivne autoritete, vodiče i mentore, a suočavanje sa autoritetom na usmenom ispitu i testiranjem svog znanja je zapravo korisna vještina za budućnost. I mislim da bi se trebala trenirati na takav način. Možda kad bi zaista spriječili duplo ispitivanje i to utjecaj toga kako ja izgledam ili što govorim, koliko sam pod stresom ili nisam i slične stvari. Ali mislim da ovo što ste predložili kao mogući smjer zapravo uključuje i puno veću involviranost profesora kroz cijelo obrazovanje skupine studenata. Nisam sigurna koliko je veliki broj profesora želi biti toliko uključen. Brojni profesori, evo i moji profesori koje sam zaista vrijedno učila i voljela svoj fakultet, su se znali pojaviti i samo podijeliti ispite dok bi im
ostali asistenti provodili nastavu, pa bi pitali 3 pitanja, prije toga bi tek pogledali na koji predmet su došli, na koju godinu studija i slično, tako da ne znam koliko će to biti prihvaćeno, ali nadam se da hoće. Doduše mislim da ne bi trebali profesori postati vječni prijatelji i mentori. Mlade isto tako treba, makar iz mog iskustva, malo ipak držati sa strane prije nego što dođu u realan svijet i treba im objasniti da moraju još puno toga učiti prije nego što izađu skroz spremni za izražavanje onog što misle. Ali dobro, to je samo moje viđenje. Ne sve, ali znači, ako je potrebno challengeirati studenta da bude spreman za tržište rada, ali to radim kroz nastavu. Da. Znači, ako on rješava neki projekt koji sam mu ja zadao, on je izabrao projekt i on ga 3 mjeseca radi, pa naravno da mu postavljam ziljon pitanja. Naravno da ga challenge'iram. I on je na kraju itekako spreman, puno spremniji nego kad uči za nešto 2 sata i onda još dođe na usmeni ispit. By the way, ja time nimalo ne krivim profesora, da mi ne bi neko pogrešno shvatio. Niti studente. Ja samo mislim da bi bilo dobro da nađemo konsenzus svi zajedno. Dakle, bio sam član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i tamo je grupa ljudi zaista dala se od sebe da nešto probamo promijeniti. Mislim da je bilo dobro da razmišljamo out of the box, kako da unaprijedimo postojeći sustav obrazovanja. Mislim, stvari se trebaju mijenjati svakako jer se mijenjaju sve oko nas i nema smisla da ostanu vječno iste. Ima još jedan challenge, ovo kad spomenete usmeni ispit, znači znali su me pitati zašto niste za usmene ispite kad se neko bolje izražava usmeno. Ali tu zbilja leži zamka. Znači, na primjer, ja sjećam u srednjoj školi, nažalost nisam volio zemljopis. Ne znam zašto nisam volio. Nije matematiku. Ne znam kako bi odabrala STEM predmet u ovoj kombinaciji. Sjećam se da me profesorica pitala nešto u vezi Praga, ali sam ja rekao da je Prag zračnom linijom povezan s Londonom, a London. I onda sam krenuo pričati o Londonu. To nije dobro prošlo. Da. Znači, usmeni ispit neki put bude za šprhavanje. A je? I zapravo onda, mi smo svi ljudi sa pristranostima, sa predrasudima, sa mentalnim sklopovima, sa puno kognitivnih ograničenja, ne možeš ih isključiti. I onda na nas i percepcijom, kako percipiramo neku osobu. I to ne možemo isključiti. I ti na kraju, ja nisam siguran koliko smo mi zaista objektivni u ocjenjivanju znanja ako usmeno ispitujemo studenta u odnosu na potpuno anonimizirane testove pismenog tipa. Ne znam koliko ni ti testovi mogu biti potpuno anonimni. Mislim, mogu sigurno više nego usmeni ispiti, ali evo, opet se vraćam na svoj primjer. Nas je na završnoj godini studija bilo 11 ili 12. Mislim da su moji profesori jako dobro znali čiji je rukopis već kakav i slične stvari. Ok, ako uvedemo računala u cijelu priču ili slično u redu, ali ja sam isto znala koji od mojih kolega napisao koji skriptu, tako da to je isto tako. Možemo mi napisati broj indeksa gore ili nešto što se već pisalo. Da. Znači, da ponovim, zagovornik sam drugačijeg testiranja znanja. Još pri kraju ovog nekog pogleda na sveukupno obrazovanje koje bi omogućilo da studenti budu konkurentni dugoročno, mislim da svaki mladi čovjek bi trebao što ranije usvojiti stav o obrazovanju. Stav. A stav glasi: neću prestati učiti do kraja života, do zadnjeg daha. Da. Znači, ja danas ustajem se dosta rano, oko 4 recimo, 4 do 5, i onda zapravo vrijeme za vlastiti razvoj mi je do nekih 7 sati ujutro kad moram uložiti u vlastiti razvoj. Zato što ako ja prestanem učiti, onda vrlo brzo neću imati što učiti druge. Znači, moram challengeirati sam sebe da bi bio u stanju challengeirati druge. Znači, studenti, a i srednjoškolci bi već trebali usvojiti stav da je cjeloživotno obrazovanje nužnost. Bilo koji oblik. Znači, da li je to visoko, da li nakon toga cjeloživotno u ovom klasičnoj definiciji nužnost. Izazovi koji su ispred nas se odnose na digitalno. Znači, to ćemo baš naknadno ću vas pitati nekoliko stvari za to. Taj dio mi je jako zanimljiv i super mi je kako ste sad tu već kao da smo razgovarali prije, upratili cijelu ovu listu pitanja koje imam, ali prije svega toga, prije nego što uđemo još malo dublje u konkretne stvari, htjela bi zapravo vidjeti što vi mislite kako studenti danas, studenti i mladi generalno, sebe vide. I je li ta slika realna s obzirom na društvo u cjelini i promjene koje čekaju društvo? Jer da bi mi pričali njihovim idejama, željama, planovima i mogućnostima, trebamo znati odakle oni polaze. Mislim da je to ključno, jer
jasno je da mladima trebaju prilike i alati i mogućnosti i apsolutno treba ulagati u njih kao društvo i oni trebaju sami ulagati u sebe i sve to, ali nisam sigurna da se poklapaju viđenja. Znači, svakom studentu pristupam individualno, ali zaista, u pravi ponudnitoj riječi. To pak znači da su svi oni različite jedinke i tako ih treba percipirati. Postoje studenti koji su nesigurni u sebe. I to morate moći prepoznati. I to morate mu pomoć, a ne odmoć. Biti mu ruka koja mu treba. Biti mu, ako treba, prijatelj. Biti mu štap na koji se može osloniti. Naravno, postoje studenti koji su nadprosječno sigurni, ali čak i prelaze tu granicu i ti opet moraš naći načina da dopriješ... Kako? Koji vozači. Sigurni pa pređu granicu. Znači, moraš naći opet i za njih odgovarajući jezik kako da dopreš do njega da bi on zaista ne samo slušao, nego i čuo što govoriš. Znači, jedno je slušanje, a drugo je da on i tu zapravo čuje ono što govori. Znači, ukoliko bi sve njih promatrao kao ravnu crtu, to ne bi bilo dobro ni za koga, ni za njih, niti za nastavu, niti za usvajanje znanja, ali taj individualni pristup koji se na kraju događa kad završi nastava, onda za vrijeme odmora ili kad želite otići, onda ona pitanja koja vam neko u ofu postavlja zapravo otkrivaju puno i tad ne smijete otići. Tad morate popričati s njim, tad morate obratiti pozornost jer vrlo često oni tad otkrivaju svoju dušu. Znači, pitanja koja postavljaju tada, a nisu željeli pred drugima, morate im dati dužnu poštovanje. Apsolutno se slažem, ali s druge strane imam osjećaj da nekako malo sad generalnija slika. Naravno, mladi danas misle da im je lošije nego što je. Možda su skloni gledati na prilike koje imaju negativno i na društvo u kojem se nalaze i na državu u kojoj žive ili slično. I imam osjećaj da su jako fokusirani na svoja prava, a ne na svoje mogućnosti. I da su jako fokusirani na ono što će dobiti od nečega i s obzirom na to procjenjuju koliko će truda u to uložiti. I imam osjećaj da taj pristup nije dobar, njihov pristup nije dobar s obzirom na sve ono što mogu dobiti ako otvoreno, iskreno sudjeluju. Posebno sa tim da se nalaze neki veći izazovi za generalnu situaciju u kojoj se svi nalazimo, neovisno o tome koliko bili individualni po pitanju određenih stvari. Pa nekako koliku ulogu ovdje ima taj digitalni svijet i sadržaj koji oni konzumiraju i koja je tu realnost zapravo? Znači, pola mene je digitalno. Dobro, I vrlo često na konferencijama to jasno naglasim da iako je pola mene digitalno, druga polovica se bori protiv ove polovice. Zašto? Zato što... Težak život. Težak život, istina, ali je ispunjen život zato što mi je biti profesor životni poziv. Znači, mogu biti na bilo kojim funkcijama, bilo kojim zanimanju, nikad se neću odreći obrazovanja. I da iskoristimo priliku da kažem, toliko vjerujem u obrazovanje da se državi dogodi bilo što, da padnemo na koljena, ne znam što, da ostanemo bez bilo kojeg resursa, ono što će nas dignuti iz mrtvih, kao Feniks, je obrazovanje. Znači, obrazovanje alfa i omega države. Obrazovanje. I u to svi zajedno trebamo vjerovati. Digitalno ima svoje izazove. Znači, naravno da je budućnost digitalna. Apsolutno. Ali, sad ću vam reći dosta ali. Uzmete Pricewaterhouse ili Svjetski gospodarski forum liste najtraženijih vještina u zadnjih 10 godina. Među prvih 10 nijedna nije STEM. Critical thinking, creativity, innovation, analytical thinking, complex problem solving, analytical, znači te vještine se ponavljaju. I zapravo čak su napravljene neke analize koje vještine su najtraženije i koje je najteže naći. I zanimljive korelacije se daju. Znači, gdje se uči to? Gdje se uči kompleksno rješavanje problema? Znači, mi smo zaista pokrenuli studij gdje je predmet rješavanje problema. Ili je predmet kritičko mišljenje, ili je predmet kreativnost i inovativnost, kojim pokušavamo studente pripremiti na realne situacije, ne znajući unaprijed koje će to biti realne situacije. Znači, ja njega želim pripremiti za, ajmo reći, za ono što će iskočiti
za 10 ili 20 godina. Digitalno u tom smislu uz mnoge prednosti, nesumnjive prednosti, ima dosta izazova. Neki od izazova su, ja ne znam da ste čitali knjigu Digitalna demencija. Ne. Znači, to je knjiga koju bi trebali svi promovirati i da bi trebali pročitati zagovornici digitalnog, apsolutno. Znači, ja jesam zagovornik digitalnog, nisam ja protivnik digitalnog. Samo što mislim da moramo uvesti neke kontrolne mehanizme da ne postignemo neke kontraefekte. Znači, knjiga Digitalna demencija od Spitzera zapravo pokazuje i znanstveno dokazuje negativne učinke pretjeranog konzumiranja digitalnog i preranog konzumiranja digitalnog. Znači, naravno da klinci tipa 5 do 7 godina sa svojih 5,5 komunikacijskih kanala, on istovremeno piše zadaću, odgovara na tvoja pitanja, gleda televiziju, tipka na mobitelu i ti misliš, pa daj me gledaj, pa radim to sve istovremeno, jer ima toliko kanala. Mi kasnije, kako odrastamo, sve manje i manje imamo kanala. Digitalna tehnologija u tom smislu nažalost, neki put ne dovodi do krajnjih granica naše kognitivne napore. Drugim riječima, smanjuje potrebu za kognitivnim naporima. Time mi zapravo, kao da ne trenirate, kao da fizički nešto trenirate, sad sve manje i manje trenirate. U jednom trenutku se postavlja pitanje gdje smo sa svojim cognitive abilities. Mislim sam čitala nešto o tome, vrlo slično prije, da se zapravo znanje s generacijama promijenilo, da je sad transakcijsko, da u biti znamo gdje ćemo nešto pronaći, a ne znamo ništa konkretno. Mislim da bi se iznenadili, da u ovoj zgradi pitamo ljude da nabroje županije, pa bi googlali. To je istina. I u današnje vrijeme zapravo nije problem nedostatak informacija, nego prevelika količina informacija. Točno. I sad tu su dva pristupa. I jedan je pristup, postavlja se pitanje gdje je granica toga što ja trebam naučiti i pamtiti da bi bio konkurentan, u odnosu na ono da samo trebam znati gdje mogu pronaći odgovor ako nešto trebam. Znači, ja mislim da tu trebamo naći zlatnu sredinu i da nije niti A, niti B isključivo. A možda i za svakog pojedinačno. Sigurno, međutim, taj neki pravi omjer jednog i drugog za svakog pojedinca je točno rješenje. Jedno i drugo nam treba. Umjetna inteligencija, evo da se dotaknem toga, kao trenutno se vodi velika rasprava, 3 zakona, na razini Europske unije, raspravlja se o puno promjena. Ako ste gledali dokumentarac Coded Bias na Netflixu, pogledajte taj dokumentarac, to isto svima savjetujem da pogledaju. Algoritam me nije pronašao. Moj bubble mi nije dozvolio da to vidim. Moguće. Dokumentarac zapravo govori o izazovima umjetne inteligencije, jako je dobar. Zna se i poznati su kejsovi da su neki algoritmi umjetne inteligencije povučeni iz primjene zbog, na primjer, neki su bili, da ne spominjem firmu, seksistički u primjeni, neki su bili rasistički u primjeni i tako dalje. Ako mi ljudi smo puni grešaka, a jesmo, sad ja postavljam otvoreno pitanje. A jesmo. Ako je umjetna inteligencija pojednostavljeno, zapravo na neki način strojno mapiranje ljudske inteligencije, jako pojednostavljeno pričam. Dobro, jasno. I ako je moja ljudska inteligencija puna pogrešaka, a upravo sam je automatizirao, jasno da je to puno da li onda imamo izazove? Znači, mislim, a da ne ulazimo u neke etičke izazove ili pravne izazove primjene umjetne inteligencije. Dakle, digitalno ima izazove, ili jedan od izazova je deepfake, je isto svojevrsni izazov, pa onda današnje fake news, dezinformacije, ta količina. Znači, to su sve neki fenomeni digitalnog nuspojave koji ih prate i na koje jako moramo obratiti pozornost. Ne bih rekla ni da samo napredna umjetna inteligencija ima izazove. Baš sam sinoć, ako se ne varam, dok sam konzumirala digitalno, ali bila sam nešto na LinkedInu i vidjela sam post od profesora Miluna. Usporedio 2 verzije Excel softvera i pogrešku u izračunu i svoj vlastiti izračun koji je provjerio jako puno puta i zaključuje zapravo da Excel iz 2007. računa najtočnije, koliko je bilo popravaka njega do sada, a sad da ne pričamo i o kompleksnim sustavima kojima se koristimo, ali dobro, ako se sad nekako zapravo još malo zadržimo na ovom konceptu digitalnog, kako bi svi pojedinci mogli pronaći balans? Jer opet digitalno koristimo za učenje, koristimo za rad, a opet koristimo i za razonodu. I spomenuli ste to da je budućnost digitalna. Ja imam osjećaj da
dugo godina već slušam o digitalnoj budućnosti, a jako imam osjećaj da je to sadašnjost, jer gledam samo i svoju struku i sve ostalo jako brzo se potrebno adaptirati promjenama koje dolaze i jako brzo treba anticipirati što će se dogoditi i za sve to treba biti spreman. Baš ono što ste rekli, ja moram učiti da bi mogla biti konkurentna. Tu se sad donosi to pitanje. Koliko sadržaja čovjek dnevno zapravo može iskonzumirati i kako, kada i koji? Ok. Prvi izazov je, vraću se ponovo, odgovorit ću na vaše pitanje, prvi izazov je online nastava versus offline nastava. Znači, dosta i učilišta ide na online nastavu, dosta nastavnog sadržaja, dosta mokova postoji, dakle, dosta nastave u blended formi, znači, očigledno to će se događati sve više i više. Sugata Mitra je citirao jedanput Clarka, učitelj kojeg može zamijeniti računalo i treba biti zamijenjen. To je istina. To znači da nastavu, živu nastavu, contact hours u učionici apsolutno nije moguće, ja se ispričavam svima koji se neće složiti sa mnom, apsolutno nije moguće zamijeniti online nastavu. Moguće je nadomjestiti, to nisu sinonimi. Znači, naravno da možemo, ali ne možemo potpuni doživljaj, ajmo to reći, potpuno prenošenje znanja, potpuno dvosmjernu interakciju, potpuno, na primjer, upadanje u riječ studenata. Dakle, hodanje među studentima, neverbalna i verbalna, ajmo reći ples. Napravljen je čak jedan zanimljiv video gdje su isključili tonove i promatrali ljude koji su ostvarivali jako dobre učinke u nastavi, koji zapravo plešu nesvjesno među studentima, zapravo osvajaju prostor, odgovaraju na pitanjima i zapravo su jedan od njih, a ne neko s druge strane ekrana. Znači, to je jedan izazov, iako naravno jasno mi je koja je budućnost. Ali dalje ću se zalagati to da se jedan dio nastave radi u offline-u. Što se tiče konzumiranja digitalnog, moramo uvesti to, vraćam se na kritičko mišljenje. Znači, ukoliko nemate znanja kritičkog mišljenja kao discipline, onda zapravo sve ono što vidite, ko nekad kad je neko gledao na televiziji pa kad ti pitaš odakle ti on kaže pa vidio sam na televiziji. I onda je to vrhunski argument koji je neoboriv, jer je on to vidio na televiziji. Sada će biti pročitao sam na internetu. Pa da, stari moj, ali mislim... Prije je bilo piše na podu. Ok, znači challengeiraj to. Znači, kritičko mišljenje je nužno. Treba će, i radi se na tome, je li sve više, kontrolirati dezinformacije, uvesti fact checkere, znači napraviti neki sustav kojim možeš kritički promatrati ono čemu si izložen. Postoji recimo nešto što se zove, današnje vrijeme su puna usta termina digitalna transformacija. Ja sam veliki zagovornik digitalne transformacije pod uvjetom da je ispravo napravljena. Digitalna transformacija je vrsta poslovne transformacije. I postoji nešto što se zove indeks kvocijent organizacijske prilagodljivosti koji vam izračuna prije nego idete u digitalnu transformaciju. Da li će digitalna transformacija uspjeti? Da. Ali prije. I onda vam ukaže što trebate u poslovnim procesima promijeniti da bi digitalna transformacija kao vrsta poslovne transformacije uspjela. Znači, odgovor na vaše pitanje glasi da moramo biti svjesni digitalnih izazova i njima svi zajedno ovladati. Sve koji slušaju ovo i budu imali volje i vremena, probajte proguglati termin socijalna fizika. Dobro. Koji je kvantitativno modeliranje ljudskog ponašanja, koji zvuči scary. Znači, još jedan put. Ništa mi više ne zvuči strašno nakon prošle godine. Sve mi je normalno. Kvantitativno modeliranje ljudskog ponašanja. Da. Gdje zapravo utječete na promjenu ljudskog ponašanja i možete to raditi korisno, možete raditi pozitivno, nažalost i negativno. Da. Ali dosta stvari počiva na podacima i na big data, ajmo reći, konceptu. Zato to spominjem jer je to povezano sa digitalnim. Ako u pozadini imamo big data, odnosno neki data lake, nije bitno, i zapravo gradimo socijalnu fiziku i mjerimo socijalnu provodljivost ideje, moramo imati cijelo vrijeme na umu ljudsku komponentu. Ljudi, recimo s MIT-a, koji su vrhunski u tome, i Alex Pentland,
su, jedna ekipa je smislila socioskop. Da Dobro. vidite di ide digitalno. Ima korisnih, ima fenomenalnih stvari, zaista. Socioskop je uređaj koji ne snima ništa, osim što mjeri reakciju na sastancima. Kako mjeri? Tako da mapira ko upada u riječ, ko dominira, ko ne da drugima da priča, ko zapišava teren, ali u realnom vremenu. I on ti za vrijeme sastanka da mapu ljudske interakcije na sastanku i ti zapravo možeš upravljati sastankom na najproduktivniji način i reći nekome, gle stari moj, gle svoju točkicu ovdje. Da, jasno. Mislim, opet, dobro, možda ja dolazim iz drugačijeg svijeta, jer evo, dugo vremena sam u medijima, dugo vremena sam u interakciji sa različitim skupinama ljudi, a isto tako evo, bavim se razvojem, prije sam se bavila drugim stvarima. Rekla bih da konkretno socijalna fizika je zanimljiv koncept koji ću svakako proučiti, ali da, big data i ti pulevi znanja možda na prvu zvuče užasno, ali rekla bih da je to zapravo samo sažimanje informacija i usmjeravanje znanja koje neki ljudi već sad imaju, a drugi nemaju. Jer ako uzmete sad, ne znam, dvije osobe koje su možda empatičnije ili bolje vide druge za razliku od ostatka, ako im date neko vrijeme da promatraju te interakcije, doći će do vrlo sličnih zaključaka. Ko je kakav, kome se kako treba pristupiti i slične stvari. I možda će oni biti vrijedni svojim poslodavcima u tvrtci i reći ej, na sastanku o, ne znam, godišnjem performansu, taj će ti pokušat braniti ovu situaciju, možda da njemu pristupiš na ovaj ili ovaj način. Tako da, složila bi se... Vi mislite da bi onda temeljem nekih podataka pohranjen, znači nekih big data, nekih velikog seta podataka? Ne, govorim samo da je to ubrzavanje nečega što već postoji, samo na puno nižoj skali. Ovako. Na individualnoj skali. Ako gledamo veliku količinu podataka, na to bi sad dodao jedan termin koji nisam do sada izgovorio, a to je data science. A to znači da bi neko dobio uvid u smisao i značenje podataka, trebao bi imati znanje i vještine data scientista. Data scientist ima 3 vrste znanja. Jedna vrsta znanja je analitika / statistika / matematika. Druga vrsta znanja je IT / tehnologija. I treća vrsta znanja je subject matter expertise. I sad sve to skupa je zapravo unicorn. Jako je teško naći čovjeka koji ima sva 3 vrste znanja i tek onda možete doći do uvida u podatke. Nažalost, doživio sam, iz prve ruke to govorim, puno puta da ljudi koji promatraju iste podatke dobiju potpuno različite uvide. Ne zaključuju na isti način. Što znači da nam treba analitička vještina koju neko mora naučiti, kojim ispravljamo svoje vlastite pristranosti. Znači, nismo svi na isti način odgojeni. Nismo svi, imamo organizacijske pristranosti, imamo kulturne pristranosti, imamo kognitivne pristranosti, imamo heuristike, imamo predrasude, imamo milion stvari koje mi ljudi sa sobom vučemo i sad vi gledajući isti podatak ćete zaključiti a ja gledajući isti podatak ću zaključiti B. Je, na osnovu svog prijašnjeg iskustva. Točno. A sad, ako se vratimo natrag na mlade i na način na koji oni vide sebe danas i što planiraju za sutra, što mislite koje su ključne vještine koje oni moraju razviti počevši od danas pa uskoro? Vratio bi se na ove vještine koje dokazano već, uzmite zadnjih 15 godina, vidjet ćete svake godine iste vještine koje samo mijenjaju mjesta, to su vještine budućnosti. Znači, vještine budućnosti jesu analitičko razmišljanje, kritičko mišljenje, kreativno mišljenje, creative problem solving, complex problem solving. Znači, to su analitičke, to su vještine koje su među prvih 10 svugdje. I to je, predlažem da mladi što više ulažu u takvu vrstu vještina koje do sada nisu se smatrale hard vještinama, nego soft skillsima. S jedne strane i s druge strane nisu se učili na fakultetima, nego upišeš neki tečaj. Sad se ta priča bitno mijenja. Sada, dakle, već postoje studiji koji imaju takve predmete i zapravo to su predmeti, ajmo to tako reći, ili skup znanja gdje vi možete to primijeniti. Na primjer, ja se divim IT-evcima. Ja sam bio IT-evac davno. I prestao sam biti IT-evac kada programirao sam nešto u GIS-u davno i tada je bio u tom GIS-u objektni jezik Avenue. To je vrlo egzotičan jezik bio.
I jedva sam to naučio programirati, ja to isprogramirao neki GIS. I jedanput stiže mail od provajdera da više ne podržavaju taj objektni jezik, nego da prelaze na Visual Basic 5.0, ali nije moguće kod prebaciti na ovaj, nego... Znači, meni je ono ko Gustavu kad vam popucaju kapilare, i tad sam shvatio da naprosto nisam za to. Da. Ja se divim ljudima, jer ti danas za biti uspješan IT-evac, svaka čast, ti moraš stalno ulagati u sebe. Da. Znači, to što si jučer naučio je zastarjelo. Znači, to je nešto što treba nadograditi, to je tehničko znanje, ajmo to tako reći, stručno. Ali istraživanje koje sam provao i pisam tome, sjećam se u mreži Udbagu, je zapravo pokazalo da poslodavcima koji traže IT-evce, provedeno istraživanje, osim tih vještina, trebaju opet ove vještine o kojima sad pričam. Znači, i jedne i druge ti trebaju, jer ti kao IT-evac ne živiš u zraku, ti rješavaš konkretne probleme. Da. I što bolje razumiješ problem, to bolje ćeš kao IT-evac moći rješavati problem. Zato danas imamo jako puno funkcija koje nismo imali do prije. Ljudi koji se nalaze u različitim stavkama tog procesa kreiranja nekog proizvoda, baš zato što je to takva osoba je unicorn, ono što ste spomenuli. Yeah. Pa onda neki ljudi sa tim soft skill znanjem koje još uvijek nije definirano mogu se zaposliti u raznoraznim tvrtkama, u raznoraznim sektorima bez ikakvog realnog znanja o sektoru koje se nauči po putu, a sa znanjem usmjeravanja i rješavanja problema, komuniciranja i prepoznavanja prioriteta i upravljanja procesima na kraju dana. Mislim da je to zapravo izvrsno jer mnogi koji se nisu našli u nekim konkretnim zanimanjima koja su postojala do sada nekako imaju svoju priliku, ali oni moraju pronaći gdje učiti jer isto tako ono što smo spomenuli prije, izvori su jako šaroliki, ali često nisu super kvalitetni, tako da im preporučam da se zapravo prvo informiraju gdje će i što, pa onda krenu u proces. Sad, ne znam, prije 10 minuta ovog razgovora razgovarali smo o tome da neki mladi jesu za poduzetništvo, neki mladi nisu za poduzetništvo, neki dolaze na studij sa vrlo izgrađenom slikom o sebi, neki se već traže, neki će nastaviti neke obiteljske, procese i slično. Sad, ne bih ulazila konkretno u to koji postotak mladi vidi određeno zanimanje kao predivno, koji postotak mladih vidi ovo. Mislim da se to mijenja i sa generacijama. Silne su prije htjele biti fizioterapeuti, pa liječnici, pa pravnici i to ćemo i sada. Sad smo IT-evci slično, pa ćemo biti nešto deseto umjetnici. Dogodit će se, nego bi se htjela zapravo zadržati na tom dijelu donošenja odluka o sebi, o svojoj budućnosti, o svojoj slici. Koje korake moram poduzeti da bih jednog dana bio to i to sebi ili drugima? Koje su najčešće greške prilikom donošenja odluka? Koje su izazovi? Zapravo, kako si osvijestiti da donosimo neke odluke svakodnevnim akcijama? Znači, i u nastavi, ali i u radionicama jedno i drugo, nulti korak je, i to vrlo često napravim, da kada predajem neke analitičke tehnike ili objašnjavam pogreške u odlučivanju, to napravim tako da izložim ih case-u bez da im ništa pokažem. Znači, pustim ih da se zalete velikom brzinom u zid. I kad se zalete u zid, kažem, ok, ajmo sad ovo prokomentirati. Onda kad prokomentiramo... Komentirate hladnu vodu. Komentiram, što se to dogodilo i zašto se to dogodilo. Onda im pokažem, ovo bi moglo biti rješenje. Pa im pokažem analitičku tehniku. Pa kažem, aj sad probajte ovo primijeniti na ovom case-u. I kad to promijene, dam im potpuno novi case kojim zapravo kažem, aj sad primijenite u novom okruženju sad to što ste naučili i otklonite svoje pogreške u odlučivanju. Pogreške u odlučivanju nastaju iz mnogih razloga. Jedan od razloga je naravno imanentna neka svojstva nama ljudima, a to su vraćam se na pristranosti, odgoj, obrazovanje, kulturne pristranosti, kognitivne pristranosti, problem našeg mozga. Naš mozak ima ograničeni RAM. Znači, mi možemo handlat maksimalno... Kad će software update? Neće. Nažalost, neće. Možemo maksimalno handlat 7 plus minus 2 podatka. To zove Millerov broj. I taj ograničeni RAM znači da mi mislimo da možemo to handlat. Recimo ja, kad dam ljudima case, ok, ajmo kupiti neki auto, jel ajmo kupiti stan. Kako vi kupujete stan ili auto? I sad one meni kažu, pa gledam njegovu potrošnju, pa gledam cijenu, pa rabljeno, pa ovo pone. Ja kažem, ali koja je to matematika u vašem mozgu? Uzme 10 automobila i 10 feature-a tih automobila i napravi analitiku.
mozak to ne može handlati. Što znači da oni uzmu jednu karakteristiku koja im je najdraža, na primjer njemu se sviđa onaj niski BMW, i onda on sebi krene racionalizirati zašto je taj niski BMW koji ima 2 vratiju izvrstan obiteljski auto. Za 5 djece i svi će stati, pa makar 3 djece u gepeku bilo. Ali to radimo i sa privatnim životom i sa raznim stvarima. Točno, i s poslovnim i s privatnim. Što znači da vam trebaju tehnike. Na primjer, jedna od njih je ponderiranje. Kebab nije loš za moje zdravlje jer ima salate. To je jasno. I to je ta racionalizacija, naknadno opravdavanje. Glede rizika, znači da sad to sve povežem, ljudi, možemo ih sve karakterizirati u 3 vrste glede upravljanja rizicima, a to je povezano s poduzetništvom. Neki su skloni rizicima, neki su averse, znači protiv rizika, neki su i different. I vrlo često radim i testiranja njihove ponašanja prema riziku da bi prepoznali gdje su i da zapravo ne idu tamo i on zapravo se osjeća nelagodno. Dakle, svako nek prepozna svoje afinitete i neka slijedi svoje afinitete. Jer nisam protivnik intuicije. Ja mislim samo da intuicija, ako je pustiš samo intuiciju, tu bi mogao biti problem. Znači, ja mislim da trebate imati 2 ruke. Naš mozak ima 2 sustava. Sustav 1, sustav 2. Knjiga Kahneman i Tversky, pročitajte svi koji gledate. Odlična knjiga, to je zapravo podloga buduće behavioralne ekonomije. Jedan dio, taj sustav 1 je automatski. A drugi sustav 2 je misaoni. I sad, ako, recimo na satovima sam znao da bi dokazao to ljudima baciti ovako kemijsku. I onda čovjek instinktivno ulovi kemijsku. Ja kažem, to vam je sustav 1, jer ste vi automatski ulovili kemijsku. By the way, to sam prestao raditi. Kad sam jedan put to napravio... Jeste nekog pogodili s kemijskom? Da, nažalost, jesam, jer nije niko reagirao. Ispričavao sam se, rekao ovako, oprosti, užasno mi je žao. Prestao sam bacati kemijske. A ti si krivo, što ne hvataš kemijsku. I onda su me pitali zašto sam mi gađao kemijsku. Ja sam rekao... Previše majmuna se izmijenilo u mojoj karijeri, žao mi. Znači, jedan put kad shvatite svoje afinitete, ili recimo postoji nešto što se zove test prekomjernog samopouzdanja. To vrlo često znamo provoditi i u tom testu prekomjernog samopouzdanja zapravo ljudi na svojim vlastitim pitanjima i na vlastitim odgovorima, na vlastitom testu, to je individualizirani test, procijeni koliko smo mi prekomjerno samopouzdani. Zanimljivo. U ono svoje vlastito, znam sve riješiti, nemam izazova ili nemam problema. I jedanput kada se suočimo sa svojim strahovima, jer to je najveći problem, jer to me niko ne priča. Mi svi ljudi, nažalost, ne želimo pokazati svoj strah pred drugima i sve ćemo učiniti da ne pokažemo taj strah. I ljudi koji su na sastancima neugodni, koji napadaju, vrlo često zapravo ne daju da dođeš u njihov 16-terac, jer ako dođeš u njihov 16-terac, i on mora biti u napadu stalno. Dakle, jedanput kad se suočiš sa svojim strahovima i kad to, što bi rekao jedan vrhunski čovjek koji je nažalost umro, you have to touch the snake. Znači, moraš dotaknuti svoje najdublje strahove da bi mogao nakon toga se suočiti i krenuti u borbu protiv tih strahova. Dok god ih ti ne priznaješ i zapravo uspješno ih sakrivaš, ti zapravo ne savladavaš strahove, ti ih samo maskiraš. I prije ili kasnije oni će u najnezgodnijem trenutku eskalirati. I to su tamo bila sljedeća 2 pitanja. Je li nužno loše pogriješiti i kako se s time nositi? Mislim da smo sad lagano se toga dotakli. Reći vam jednu stvar, ja bi savjetovao svim poduzetnicima. Da pogriješe? Ne, da imaju budget for failure. Dobro, to je pametna stvar. Znači da imaju alocirana sredstva za pogrešku. Alocirana unaprijed. Znači kad budžetirate sljedeću godinu, određeni dio sredstava, točno ga nazovete budžet za failure i to moraju svi zaposlenici znati. Zašto? To znači da ako nečiju ideju, nečiju inovativnost idemo implementirati, ok, možda neće uspjeti. Ali nemojmo da ljudi imaju strah da ako to ne uspije, neko će mu skinuti plaću, neko dobit će po glavi stanovnika, jer više niko neće davati ideje. Znači, mi zapravo moramo promovirati kreativnost i inovativnost i to je samo jedan, to nije ključni mehanizam, ali to je jedna ideja koja bi dosta bila zgodna da se, i neke firme to imaju, da se implementira i da se ulovi, da tako kažem. Ne? Mislim da je to jedna predivna ideja koja se može proširiti na čovjeka u cijelom životu. Oprosti si neke stvari ponekad i budi spreman da nekad nešto što planiraš ili želiš ne uspije. Točno. I to je okej.
kao svi ljudi griješe, ne moraš biti super savršen u svemu što radiš uvijek. I najgore je zapravo ne pokušati ispraviti ako ti je do nečeg stalo ili nešto trebaš napraviti, a nije problem u tome kad pogrešiš ili ne uspiješ od prve. Mislim da sam imala jednom nekakav intervju sa vlasnicima jedne od naših kreativnih agencija nagrađivanih. Mislim da sam čula da su 17 puta pokušavali, a sada ne znam, mislim da su onako najperspektivniji ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, iznimno su nagrađivani. Treba imati motivacije za 17 propalih pokušaja. Mislim da si svi trebaju vjerovati u sebe makar za 2, a onda i za dalje. Sad, dodatno, nešto čega se nismo dotaknuli, a meni je bilo zanimljivo dok sam isto tako čitala, malo listala vaš rad i sve, pojam teorije igara i kako je to primjenjivo danas. Ne znam ništa o tome, vjerujem da mnogi ljudi nisu bili... Znači, napisali smo i knjigu i to ne jedno izdanje, više izdanja teorije igara. Uveli smo na 3 fakulteta predmet teorije igara. Neki drugi imaju taj predmet. Mi smo dali sve od sebe da taj kolegij uspije, zato što duboko vjerujemo u primjenu teorije igara. Na studiju koji se zove behavioralna ekonomija smo čak pokrenuli predmet koji se zove eksperimentalna teorija igara. To vam je teorija igara na kvadrat. Drugim riječima, teorija igara, behavioralna teorija igara. Sad, šta je teorija igara? Teorija igara, pojednostavljeno, pravi naziv je zapravo Strategic Interactive Decision Making. Dobro. Ali to neće niko popamtiti. Ne. Teorija igara je formalna disciplina donošenja odluka u uvjetima kada i drugi donose odluke. Dobro. Koja je razlika među poslovnog odlučivanja i teorije igara? Poslovno odlučivanje. Odemo mi na večeru i pojedemo večeru. Ako vi platite svoj račun i ja platim svoj račun, to nije teorija igara. Jer nema interakcije u poslovnom odlučivanju. Ali ako odlučimo podijeliti račun, to je teorija igara. Da. Znači, kad idete s frendovima na piće, sigurno postoje frendovi. Kada vi plaćate piće, onda on naruči Jack Daniels, Teachers i Hennessy. Kada on plaća piće, on pije mineralnu. To je teorija igara. Teorija igara je, dakle, disciplina donošenja odluka u uvjetima drugih aktera koji isto donose odluke. Da. I sad, ako i oni donose najbolje moguće odluke i vi donosite najbolje moguće odluke, kako donijeti najbolju moguću odluku? Da li je ta igra sekvencijalna? To znači, on poveća cijene, pa ja vidim njegov potez, da li ću ja smanjiti ili povećati cijene, pa on vidi moj potez i tako dalje. Da li je igra simultana? To znači da, recimo, javljamo se na neki tender, koji bi trebao biti zakonski da niko ne zna što je unutra i otvaramo cijene, odnosno ponudu u isti čas. Da li postoji asimetričnost informacija? Vi imate informaciju, ja nemam informaciju. Da li postoje strateški mehanizmi manipulacije, prijetnja, obećanje, prednost prvog poteza? Milion termina imaju teorije igara. I još jedna zanimljiva stvar, da cilj teorije igara uopće nije pobijediti. I vrlo često me pitaju, ali kako, mislim, to je poslovna disciplina, a nije cilj pobijediti. Zašto? Zato što ne možeš uvijek pobijediti. Što je pobjeda, ali isto ne možeš uvijek pobijediti. Znači, neki put konkurent zaista ima bolji proizvod, ima kvalitetni proizvod, ima kvalitetni service level, nešto ima bolje i ti kužiš da nećeš pobijediti. Ali primjenom teorije igara, ako postoji minimalna šansa za pobjedu, pobijedit ćeš, a ako već trebaš izgubiti, minimizirat ćeš gubitak. Drugim riječima, nogometnim rječnikom, ako postoji šansa za gol, daćeš gol, a ako trebaš već izgubiti, primit ćeš najmanji broj golova. I primjenjiva je u svim disciplinama, ne samo u poslovnim, primjenjuje se od lingvistike, od biologije, od ekonomije, politike, strahovito politike, u cijelom svijetu. Ovo što danas vidite u svijetu je zapravo teorija igara i stalno se primjenjuje i svi koji ovo slušaju, najlakši način da uđete u teoriju igara je da pogledate film koji je dosta dobro snimljen, Genijalni um sa Russell Crowe, gdje je on utjelovio oca moderne teorije igara, pa kad to pogledate, onda možda na Courseri recimo pretražiti pojmove, pogledat malo teoriju igara. Teorija igara je zanimljiva disciplina i Samuelson, koji je jako poznat ekonomist svjetski, je i sam izjavio da zapravo da biste bili to be literate in modern age, dakle, menadžeri moraju imati znanje teorije igara. To znači, ako vi znate da ja znam, da vi znate da ja znam, da vi znate da ja znam, koju odluku donijeti. I to je upravo tako. Znači, više aktera, minimalno 2, najčešće puno više,
Postoji sad naravno puno širi aspekt koji bi sad mogao pričati danima o teoriji igara jer se bilja intenzivno bavim time i samo želim svima poručiti, ako želite biti uspješni, prije ili kasnije ćete morati suočiti se sa teorijom igara. Super, mislim da taman smo nekako došli i na moj kraj, to jest zaključna pitanja, a baš dobro završavamo sa pričama o igri, a sutra nas isto tak čeka igra, pa ćemo gledati tko će zabiti gol, ako neće. Ono što bih vas zapravo htjela pitati je nekako jedna poruka za mlade koji se sad pokušavaju usmjeriti, odlučiti, osamostaliti, što god. Na što paziti, u što ulagati i kako se nositi sa svime što se zapravo od njih očekuje ili što oni očekuju sami od sebe? Ja ću to reći samo u jednoj riječi, onda ću objasniti šta mislim po tim. Ja mislim da je ključna osobina koju bi svaki čovjek trebao danas imati je integritet. Dobro. Iz te jednostavne jedne riječi puno toga izvire. Integritet znači da ako nešto ne znaš, da fakat kažeš da ne znaš. Integritet znači da ako te nečega strah, da fakat kažeš strah me. Integritet znači da ako se u nečemu nelagodno osjećaš, da to kažeš. Ali trenutak kad se suočiš sa svojom tamom, trenutak kad se suočiš sa svojim strahovima je trenutak kad ćeš ići samo prema gore. Znači, ako svi mi možemo imati neki sustav vrijednosti, imati integritet i u aspektu obrazovanja, i u aspektu poduzetništva, i u aspektu međuljudskim odnosima, donošenju odluka, ovaj svijet će biti puno bolje mjesto. I zapravo na jednoj konferenciji sam to i citirao stihove Cohena, da zapravo kroz naše pogreške, kod naše pukotine, kod našu tamu zapravo prodire svjetlost. I zapravo to nam je trenutak kad mi rastemo. Ako to idemo prividno zatvarati, prividno skrivati, prividno samo zalijepiti da stoji, mi zapravo ništa nismo riješili. Mi smo zapravo duboko oštećeni i pitanje je trenutka kad će to eskalirati. Znači, još jedanput da završim s pozitivnim riječima, apsolutno ima ja vrlo često, evo ako bude interes i to ću podijeliti sa svima, savjetujem, ima neka 3 popisa knjiga koje nisu znanstvene knjige, nego su knjige koje su, kad ih pročitate, usudit ću se reći da nećete više biti ista osoba. Knjige Gladwella, Surovjetskog, Mudrost masa, Mikrotrendovi, Crni labud, mnoge knjige kojim zapravo, kad ih pročitate, počnete na drugi način razmišljati. One grade jedan sustav razmišljanja, sustav vrijednosti kojim propitujete i sebe i druge, ali ne na negativan način, nego na način da vas više ničega nije strah, jer shvaćate da kad jedanput progledate, da ste u stanju riješiti bilo koji problem. Da. Hvala vam puno na sudjelovanju i na zanimljivom razgovoru. Ja vjerujem da će mnogi pronaći za sebe nešto zanimljivo i korisno iz ovog o čem smo danas razgovarali. Čak ne samo i mladi, nego i stariji i oni u raznim životnim situacijama. Tako da evo, veselim se i nadam se da se još nekom drugom prilikom razgovarati. Hvala puno na pozivu i drugi put, naravno. Hvala puno. Zapleši od sreće kad položiš ispite, bilo kad i bilo gdje, a otvaranje e-indeks paketa ostavi nama u OTP banci. Može i drugačije. Otvori račun online za samo 15 minuta, potpuno besplatno. Saznaj više na otpbanka.hr.